Mavilo wanikhonje ngoba jona zinsimbi zokubamba i-trampoline. Lezi zibooks ne? Zinsimbi zokubamba i-trampoline. Abantwana baba ne-trampoline bane-damu. Okay. Khona isixuthwane la ungafihla isixuthwane la. Sifihleka lula njalo ukuthi ungasifihla la. Khanyisa lapho malume. Impahla ezingapha ngizomsana mloya ongani. Yasuma nengutshanyana lethu sihlala ngazo. Abanye sibuhlala. Sifihla njani isixuthwane ema-wardrobe Sukani. Melo khamba niye kugogo bebe. Melo out. So kuyametsha nesixuthwane la. La isixuthwane ngazifuya kuphi? La ngifuye ingubo zabo zokuthomba nezokuwela. Nezabantwana abanye sibathombisileyo esibawiseleko abahlala la. Bese ngapha usani lo yophumile oyengane. Bekahlala ngapha. Asahlala umuntu. Sifihla kuphi isixuthwane la kunje? Sifihleka kuphi? Yena abantwana bakhe bona. Ngicela ifoni baba John. Ifoni le yephi le baba? Hayi angazi. So right malume. Yeah. Okay. Lapho umzimdala sithi ngomu yomzimdala. Sifihla kuphi isixuthwane la nakunje? Lapho imzimdala sifihla kuphi isixuthwane la. Ihabanyana lelo akhuluma ngalo nali ngiphahla ngalo mina ngilirebele ngingwakwamahlango ngitshade kwamasombuko angeke ngihlale ngingaphahle kunezinye izinto ezingidinga ukuthi ngiphahle and at the end of the day ngiphahlela nabo ukuthi izinto zibalungele yena net ngoba waba selfish waphatha imali wadelela bekathi nakangena lane avula ifridge yazi so right malume right avula ifridge yabona mina malume nasipilo ngiphilako ngiphila fancy life nangikhuluma nge-fancy life that's the fancy life engiyiphilako engayibawa kuNkulunkulu mina umntazana nami lomncane igrosari ngenzela ehulwethu nangingene ngabe ibile ngengihulwe ngapha ngengiwahlo kuphi bangeni nongeni ngiyokwenzani bekathi nakafikako athi yazi emzini lo nitshayikile avala ifridge athi yazi emzini lo nitshayekile avala ifridge aye ngewardrobe iwardrobe lengivulele yona phakathi yayihlala impahla zabantwana bakhe and the only gogo uthanda ukuvasa nokuayina wayeza aziguge so azisekarini lilate ngisho nginganandaba ngoba angathi akazilethe it's me bengithatha nekoloyi drive ngiyele ngiyothatha impahla zabantwana shuthi ngiqhashwe lapho it's the only thing engiyithandako emhlabeni lokuvasa nokuayina uyangizwisisa sithule simqale asinanexa ngisho sibukele lapho umzomdala umzomutsha la uthoma khona le ikoloyi ngiyomntwana ngiyakasesakhe lomncane sesakhe lomncane esamthophi nje uthenge nekhumbi ilayitsha abantwana ekhaya abantwana abalalelayo ne sithenga ukulimalelwa ikoloyi wathi akusalele azangikhathi ngifuna bayongibona edrobheni uyangizwisisa le nami ngiyayidrayiva nomkhulu uyayidrayiva whatever sifuna ukuyenza siyaphila ngapha ngeyomntwana futhi siyidrayiva whole heartedly angekhe khe ngimbuze ngithi vane ungasiqali athi anginasikhathi sokuhlola abazali ngefonini ukuthi kwenzakalani I know ukuthi nayi la i-very safe ne nangu uyamlama nasikolo yakhe and akakathomi ngale wasithoma wasithengela i-Ford Ranger sithe sihleli la isidakwa sangena sathi zunibawa ngibawa nisuse bayayifuna ifamily yakho bebahlezi kuphi etshwaleni bayakhokhasa ukuthi imdele bazoyithatha sabona ukuthi izokuhamba ngoba ne-hips likhambile yeah ne-hips lakhamba lejiwa sakhosa siyisuse so ngeke nganitshela ukuthi kuphi yeah kwakhosa siyisuse ne sakhamba sayokufuna iSuzuki and okumnandi iyabereka la ikhona even leyo netgeke ngisho ukuthi kuphi sayisusa baba ne sabona ukuthi hayi akunakinga ba targeted ngathi yeah thambi
ngathi ufoni leyo hayi kunzima Yeah, two. Nakumuzo omutsha. Nakumuzo omutsha. Angazi nani uchecka ngosona uyabona something like ikufihlekile kunomfifihlo la emzini nakomutsha ngekitchen le asakaqedi phela asakaqedi sena siceda kwakho umuzi lo sathombisa umntwana kabhutakhe so then ukuthomba kuyimalini imali ekhabe kufanele ngabe siyacedelela sathi decide ukuthi simthombise bekamkhulu ane 20 years samthombisa azangikheze la wafike wahlutha umntwana wakhe asikhambe wena wathatha umntwana wakhe wakhamba naye zangizibe nendawo uyangizwisisa so lana uchecka kuna something la ingaba yifihlo khona ukuthi sesisefihlweni safihla mithini emdala le engasayiberegisi ngikhalela abantu abangazoyithatha nasi i3 ngazi nokuthi ngenzani ngayo ngithena ngirarwe ngilomunye yena unina lomntwana lo bangithengela umtshini omutsha bathi hayi phuma lapho ungayokufuna imtshini wena basho walungisisa that's why ngikufancy life izani bomalume ngifuna kuphume la nimnandi nimtshele ukuthi umuzi oso unefihlo jama ngizithome la yabona wardrobe le hlala ingubo zami la hlala ingubo zami la anginaso isixuxwane ngisifuye la asikho la phezulu kunendo ezomncamo zabantwana nginama 14i2 ezinye ezilapha elokhanjini nakho kuna something look like kufihlekile la nento esifihlileko ifenenyana le yakhuluma ngayo sifihlile ipile esiyiphila kuyasibhalela sayikhalela ukuthi singayisherela ubani mara ngeke ngoba sayibawa kuNkulunkulu la umntwana lo yabantwana aba yibo abahlala ngapha nehalf yami bese umkhulu uhlala ngapha yafihlwa la kusemfihlweni siyafihla sinengixuxwana khani siziphanyeke phezulu emasilingini ceiling le is very short lapha phezulu ukuthi ungafaka something fishane cool yeah nasi bathroom am angaqedi kuyenza iza malume ngena yabona wardrobe le nasi iwardrobe nyana nami esele nang busy mthutha ngale ngizoyikhipha ngasikade one nali bathi nali yalibona ibhadi elikhosa lingene nasi i-toilet nangasikhambo yeah i-toilet ne i-base ikhona khona ngapha then strong room sona leso kune strong room lapho sangikhiphe ngilungise still la ngaphasi kwekwe la kunento kunekholwana zabantazana bami bese ngaphasa kunama tiles ikosela akhuphula umthangala lo ngilungise yangizwisisa bese kugcineni ngibizwe ngomloyi ngimfundisile aso ngimfundisile yangizwisisa so angikholwa ukuthi khona into engayikhuluma naye ngiyaza malume ngivalela ukuthi yena ezathi ma ngiyaxolisa yazi into engiyenzako ayisimnandi abantu bayangihleka mina abantu abasengihleki ngikukoleleni ungeni imfoni eziningi khulu nje nakubhizi ngikhuluma naye lenzasi ziyangena imfoni zithi hey mfazi nasi njani malume nali kamera ngelo mrazinyana naye unali kamera la ningambona njaya lona leli siphumekile kuthomeni ilakhe njani seveke inhluhlani la la save khona inhluhlani nethi la amavila bandlulile phasa seveke inhluhlani